دوستان عزیز میخواهید که زبان روسی را خیلی زود آموزید. این طور باشد از اودیو کتاب ما استفاده برید و با کمک این کتاب زبان روسی را آموزید. کتاب ما از گراماتیک، словарь، разговорник، دیالوگ ها با زبان تاجیکی و با زبان روسی عبارت است. کتاب برای همه تلفن می شود: اندروید، آیفون، پلانشت و حتی که در کامپیوتر نیز استفاده برده می توانید. اگر خواندن کتاب به شما معقول نباشد، اگر شما می توانید اودیوی او را گوش کرده این کتاب را پر آموزید. برای خریداری کردن این کتاب به همین نامری که در اکران معلوم است با طریق واتساپ، تلگرام، ایمو، وایبر مراجعت کنید. اگر معلومات به شما کم تری کند، سلکه که در اپیسانی آن همین ویدیو هست از همونجا شما درباره کتاب پر معلومات گرفته می توانید. السلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال ما و به درس زبان روسی ما. Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на наш курс и на наш канал. Сегодня дарсим мы глагол ехать. Глагол движения در زبان روسی یعنی فعل‌های حرکت رو آموختن رو دوام میدیم. در درس پیشتر گلاگول ایتی رو با شما دیده گذاشته بودیم و امروز گلاگول ехать رو. گلاگول ایتی رو اگر درس گلاگول ایتی رو ندیده باشید، ссылкаи ویدیوی همون گلاگول ایتی در описании و комментарии همین ویدیو می شود. می توانید از همونجا دریافت کرده درسی گلاگول ایتی رو ببینید. خب این گلاگول ما گلاگول ехать در زبان تاجیکی با معنی رفتن، آمدن، رفت، ایستادن، برگشتن رو با ترانسپورت، با ماشین، автобус, ترانزیت، پویز، تراموای و велосипед، мотоцикл باشد اگر همین فعل رو استفاده میبرید و انا همین فعل در همون وقت استفاده برده می شود. و حاضر ما با شما این فعل رو در زبان روسی در اولو اساسا در زمان ها چه خیلی استفاده برده می شود و با عباره ها البته من گفته می گذارم هر یک در اونجا هر یک جانشین خطیب من با شما عباره گفته می گذارم، آموخته می گذاریم. خب گلاگول ехать معنی حرکت به یک سمت با ترانسپورت رو معین یعنی عمیق میکند. اگر شما به یک سمت حرکت کرده ایستاده باشید گلاگول ехать رو استفاده میبرید. اگر کاری یک چند مرتبه شما رفت آمده با پاورات دیگر نو پاورات نه عموما گیلیم اگر با کاری یک چند مرتبه باشد اگر گلاگول ездить و گلاگول ходить است. گلاگول ходить пешком با کار سمت یک چند مرتبه و گلاگول ездить باشد با ترانسپورت حرکت یک چند مرتبه رو عمیق میکنند استفاده میبرید و گلاگول ездить و ходить رو در درس دیگر با شما دیده میگذاریم. خب تیار باشید البته در زمان حاضره настоящее время اول میبینیم. настоящее время. خب در настоящее время با جانشین ها я иду من میروم، من رفته ایستادم. я иду на работу من به کار رفته ایستادم. сейчас данный момент вы идете только прямо на работу с каким-то транспортом, с машиной или с велосипедом, с трамваем, с автобусом. عموما با ترانسپورت حاضر شما به کار رفته ایستادید. ты идешь تو میروی. ты идешь на работу تو به کار رفته ایستادی یا که تو به کار میروی و این نیز با ترانسپورت بودنش رو عمیق میکند. پیاده نه بلکه با ماشین و ترانسپورت. он идет او میرود، او رفته ایستاده است. او میرود و او رفته ایستاده است. ببینید در اینجا چی عباره چی جمله آورده مثال آورده میتونیم. он идет на работе с велосипедом. او با کار با велосипед رفته ایستاده است. он идет
на работе с велосипедом. او با کار با велосипед رفته ایستاده است. انا ایدیوت او میرود دختر. آن با پسر استفاده برده می شود. انا ایدیوت на работу. او با کار رفته ایستاده است. این معنی با همون یگان ترانسپورت رفته ایستادنش رو معین میکند. خب دیگرش با глагол мы, мы идем на прогулке. یعنی ما با سیر و گشت، با همون تاب خوردن، با هوای تازه прогулка رفته ایستادیم. Мы идем на прогулке с трамваем. ما با прогулка با همون تاب خوری، با یگان جای تماشاکنی با تراموای رفته ایستادیم. Мы идем на прогулке с трамваем. با تراموای. خب شما вы идете، شما میروید، شما رفته ایستادید. вы идете на работу، شما با کار رفته ایستادید. вы идете на работу с трамваем، بینید شما با کار با تراموای رفته ایستادید. بله، да, я иду с трамваем. بله من با تراموای رفته ایستادم. خب دیگرش آنها، они идут. آنها میروند، آنها رفته ایستادن. они идут на работу. они идут на работу с трамваем. آنها با کار با تراموای رفته ایستاده. خب اگر در ماشین گوید، اگر دیگر خیلی است، با ماشین گوید دیگر خیلی است. در ماشین گوید اگر в машине، در ماشین в машине на машине. اگر با ماشین گویم اگر البته سه می شود. خب دیگرش будущее время، زمانی آینده، будущее время. و будущее время رو میبینیم با میستوین، با جانشین ها. در این جانیس من مثال آورده میگذارم. я буду ехать. من میروم. завтра я буду ехать на работу с трамваем. من پگاه با کار با تراموای میروم. شما پلان کرده ایستادید. я иду на работу، или عموما завтра я иду на работу с трамваем. پگاه من با کار با تراموای میروم. خب ты будешь ехать، تو میروی. پگاه، کاری پگاه یا گفته سیدم. ты будешь ехать завтра، بینید سوال. завтра ты будешь ехать на работу с трамваем. پگاه تو با کار با تراموای میروی؟ سوال رو ایستاده. если да, я планирую ехать с трамваем. من план کرده ایستادم که با تراموای میروم. خب он будет ехать، او میرود. он будет ехать на работу с велосипедом или с мотоциклом. С мотоциклом. У писар. Она будет ехать, у میرود. Она планирует ехать с мотоциклом. او نقشه کشیده ایستاده است که با мотоцикл میرود. в школе. давайте в школе. با مکتب. خب мы будем ехать. ما میرویم. мы будем ехать в школе с мотоциклом. ما با مکتب با мотоцикл میرویم. پیاده نه. ببینید вы будете ехать، شما میروید. вы будете ехать с мотоциклом، شما با мотоцикл میروید. سوال як ساختی اگر набушет да. و последний они будут ехать.
онҳо мераванд. Они будут ехать в школе с мотоциклом. онҳо ба мактаб бо мототсикл меоянд ёки мераванд. замони гузашта замони оянда ҳамин тавр аст. Я буду ехать, ты будешь ехать, он будет ехать, она будет ехать, мы будем ехать, вы будете ехать, они будут ехать. фикр мекунам ки замони гузашта, замони оянда аз замони гузашта низ осонтар аст. ва акнун бо шумо мо замони гузаштаро мебинем. Прошедшее время. замони гузашта коре ки тамом шудаги аст, коре ки шуда гузаштаги аст. хоб, я ехал в школе с мотоциклом. бинед, ман ба мактаб бо мотоцикл рафтам. ана акнун бинед, ман ба мактаб бо мотоцикл меравам. гӯед агар ҳозир дар замони оянда дидем, я буду ехать в школе с мотоциклом мегуфтед. агар шумо бо мотоцикл рафта бошед, мегӯед ки я ехал в школе с мотоциклом. ман ба мактаб бо мотоцикл рафтам. яъне шумо дина рафта будед ё ҳамин рӯз рафта будед. холас коре ки тамом шудаги аст. ту рафти. ты ехал в школе с велосипедом. ту ба мактаб бо велосипед рафти? да, я ехал с велосипедом. бале, ман бо велосипед умуман рафтам. ҳамин ибораи велосипед манба умуман маъқул нест. вечно дар забони тоҷикӣ низ ҳаминро талаффуз кардан ба ман азоб мекашам. ман намедонам аз кадом калима гирифта шудааст. дар забони англисӣ низ қариб ҳам хел мешавад. хуб, он ехал, ӯ рафт. он ехал в университет с автобусом. он ехал в университет с автобусом. ӯ ба университет бо автобус омад, бо автобус рафт. она ехала, ӯ рафт, духтар. она ехала в школе с мотоциклом. мо рафтем, мы ехали в университет с мотоциклом. мо ба донишгоҳ бо мотоцикл омадем ёки рафтем. бинед, рафтам, омадам умуман коре ки шуд. ман омада будам, ман рафта будам. ҳамин маъноро ба забони тоҷикӣ медиҳад. глаголи движение, феълҳои ҳаракатӣ дар забони русӣ бениҳоят маъниҳои калон, тарҷумаҳои калон дорад. якчанд маъниро медиҳад. ехат, бинед, се замонба уже се маъно дода истодааст ва ҳар замонба бо рафтам, омадам, рафта истодам, омада истодам ҳамин хел тарҷума мешавад. хуб, дигараш, вы ехали, шумо рафтед. вы ехали в школу с мотоциклом. шумо ба мактаб бо мотоцикл рафтед. бале. они ехали, онҳо рафтанд. они ехали в университет с мотоциклом. онҳо ба мактаб бо мотоцикл рафтанд, омаданд. ва бубинед, я ехал, ты ехал, он ехал, она ехала, мы ехали, вы ехали, они ехали. бинед чӣ хел осон аст. глаголи ехат ҳаракати рафтан, омадан, рафта истодан, омада истодан бо транспортро муайян мекунад. албатта бо транспорт, бо поезд, трамвай, автобус, велосипед, мотоцикл бошад, агар глаголи ехатро истифода мебаред.
пешком бошед глагол идти ва албатта глаголи ехид ин ҳаракати як самтдаро, яъне як самт. ва ба шумо гуфта гузаштам дар сараш, боз такрор мекунам, фақат ҳаракати як самтаро бо транспорт. глагол идти ҳаракати як самта бо по, яъне пиёдаро. глагол хадид ин ҳаракати якчанд маротиба, якчанд самтаро бо пои одам, бо пиёда. глагол ездид ҳаракати якчанд маротибаро, якчанд самтаро бо транспорт. дар бораи глагол хадид ва ехид алоҳида дарси дигар дорем. худохоҳад баъд аз ин дарс мебирояд ва мебинед худохоҳад меомӯзед ва маълумотҳои ба худ лозимаро аз ҳамон дарс мегиред. ва дар ҳамин ҷо дарси мо ба охир мерасад. ман фикр мекунам ки ибораҳои мисолҳое ки овардам ба шумо нишон надода, яъне нанависта прямой гуфта, ман фикр мекунам ки ба шумо фаҳмид, яъне ба шумо фаҳмода тавонистед ва фаҳмидед аз ин дарси мо ва ягон чизро гирифта тавонистед. агар дар ҳақиқат ҳамин тавр бошад, ба канали мо обуна шавед ва тугмачаи лайкро пахш карда фикри худро дар комментария нависед. мо дар рӯзҳои наздик дарси дигар глаголи ездид ва хадидро мебарорем дар ҳамин канали школаи ҳо. шумо метавонед аз ҳамин дарсҳои дигарро низ дида забони русиро бо кӯмаки канали мо омӯзед. ман бо шумо Лутфулло Илмуродов будам. ягон савол дошта бошед ба ҳамин рақамҳое ки дар сари реклама аст ва описанияи видео ҳаст муроҷиат кунед. хайр, то дарсҳои дигар дар паноҳи худо бошед.